koliko mi časopisa imamo, majko moja mila, mala smo zemlja, ali su nam tračevi strašno veliki. I uvijek isto svaki dan čitamo koji tip muškarca voli, volimo li male ili velike, debele ili tanke, široke ili uske, Bože sačuvaj. A i ovi ti naši, znaš, ništa ne dobivaju novce za te intervjue i to, a vole se slikava strašno. A ona Madonna, ona ti samo izvede dite u šetnju i evo ti njoj cap milion maraka. Pa tako bi i ja bi isto tamo bila zvizda, a nešti ovih naših zvizda, a to ništa niko ne plaća. A recimo ako časopis ima 30 strana, onda ti je prvi 10 strana uvijek o dijeti ili celulitu. Onda drugi 10 strana, tu možemo pročitati koju ćemo kreme i kremice koristiti, tako da to opet dolazimo do zaključka da je najbolje svinjska mast. A sljedećih 10 strana to ti je o seksu. O seksu, to nismo nikad govorili. Ali to više uopće nije tabu tema. Tamo vam ljudi moji sve o tome piše. O tim predigrama, o tim orgazmima. A htjela sam vam nešto, znate zašto žene glume orgazam? Zato što muški glume predigru. To majka neki vice. I sve vam tamo pišu i naslikane su one neke poze, iz one Kama Sutre. A Bož sačuva na šta te poze sliče, Bože moj, to bi gimnastičara treba biti za sve to izvest. Pa čovjek bi se, majke moje, više umorija nego odmorija. Onda kažu, ako želite probuditi strast, onda se namažite ledon, pa se namažite medon. Ajde ti moja u neku stvar da se ne bi ja bogati sad tu mazala medom pa da još dođu na mene one buve, beštije i komarci, maži se ti, ajde, ili ledon da se smrzne. Onda govori, ako hoćete još više probuditi strast, ako vam je dosadno u postelju, onda izađite vanka, lipo na balkon, ili recimo vozajte se liftom gori doli, ili ajte lipo u prirodu pa na sjeno. Ću bogati na sjeno pa da me sve bode, nisam ja spužva bogati. Stoljeća su trebala da se izmisli krevet, saka su izmislili postelju, satiraju ljude na sjeno. Ajde vragu, ti taki seks. A znate za koga je sve to, za koga su ti savjeti? Za one bidne ljude koji se malo vole, a sve više takih meni se čini. A kada je beštijama tribalo govori šta će činiti, oni su normalno, instinktivno znali šta je zaraditi. A neki, brate, vole za vrijeme tog seksa da ih tučeš, da ih štipaš, da ih vežeš onim konopima. Bože, sačuvaj, sad dok bi ja recimo nekoga zavezivala ili odvezivala, brate, meni bi strast pala, a sigurno bi ovome drugome palo nešto drugo. A vole da ih nekim klištima čupaš, Bože, sačuvaj, a govore u nekoj indijskoj tradiciji da je ljubav veća što su ožiljci veći, jel? Onda znaš šta bi ja preporučila tima, koji vole tako da ih se muči? Lipo da ne troše lovu na svu tu garnituru, lance i šta ti ga ja znam, da lipo dođu, pa se zalete, pa opizde svom forcom glavom uzit. Idiš ti većeg orgazma od toga. Nego htjela sam vam reći da, evo, ovo svjetsko prvenstvo još traje i meni neke žene govore da su postale, ugrožene. Jednostavno, muški neće pa neće. Gledaju stalno oni balun. Eno, meni prekuće bogati zubar gleda tamo utakmicu skoro me cilu izbušija. I sad meni neke govore, znaš šta, Goge, mi bi kupile vibrator, a ne znamo kako ćemo, sram nas je. A ja govorim, a šta meni govorite, bogati, kako ću ja ići kupi vibrator? Znam da ja idem tamo pita vibrator, a Bože moj, cijeli bi grad bruja na Goge kupila vibrator. Pa sad ne znam, a znate šta, ja i da to kupim, nekako baš tom tehnikom nisam najbolje, ne znam ga ja baš uključiti dobro. Jer gledajte, ja recimo u autu imam radio. I sad prije radio imalo normalno, moga si ga navit, lipo naći stanice, a sad ništa, ima neke botune, ja kako pritiskam, uvi slušam istu stanicu. I sad ja prošli put pritiskam, auto otišlo negdje u 3 pm, satrala sam sva stabalca tamo uz put, sreća nije bija koji čovjek. A znaš šta meni govori oni moj? Goge, kad si ti tako glupa, zato postoje lipo upustva, pa lipo pročitaju upustva. A ja njemu govorim, ma je li bogati da ja čitam sva ta upustva. Danas za upali televiziju, ovako debela knjiga. Za recimo upalit onu mašinu za robu, ovako debela knjiga. A bogati da sam ja tila toliko učiti čitat, onda bi rađe završila fakultet. Eno, tebi upustva pa ih ti čitaj. Ja bome di upren, kad upren, očekujem da mi radi.
Ma ne znam, jeste vi možda se našli ovako nekad u jednoj situaciji, ma sigurno jeste, ali sigurno vas je bilo sram reći ono, kad recimo dođeš u neki oni novi restoran ili recimo na aerodrom, dođem ja prošli put tako recimo na aerodrom i sad idem opra ruke, a neka špina ovako stoji. I sad ona nema ono lipo za okreni da znaš, jel gdje je topla ladna voda, nego samo stoji špina. I sad ja gledam, a šta ću ja s tom špinom jebate, šta ću s njom? I sve upire nogom doli, voda ništa. Ja je malo tucnem gori, vode nema. A bogati šta ću s ovom špinom? Gori meni dolazi neka strankinja, ona gurne ruke, voda odmah potekla. A ja sam mislila, a jebate šta je ova pametna? I ja brže gurne ruke tamo gdje su njene da uvati malo mlaza. A ona mene pogleda i govori Balkanišen. A ja njoj govorim, aj tu pizdu maternu evropsku, znaš šta ti ta voda ti. I tako sam li pošla ča. A u zahodu nema onoga za potegni vodu. Ja se tu nisam zezla, misliš se, Boga mi neću onda ni činiti oni pi tu, nego ćeš ti vidjeti. I lipo ti Goga ušla u auto i gledam, di ću vidi jednu lipu travicu. I ja lipo izađem vanka i lipo ti obavim to šta sam imala. Ajme, šta je bilo lipo, ljudi moje. Ma nema vam do prirode i prirodne situacije. Lipo pišat uz vitar. Jo, koja je to divota. Zato vam ja govorim za taj vibrator. Kad ja to kupila i uključila, goste moja, ja se bojim da on meni ne bi iskočio kroz prozor i ko zna koga bi on na kraju krajeva povalio.